Into engiyibonile ngabantu abamaskandi or amabhinqa yoba supportive kakhulu, like once iwakhombisa ukubahlonipha nothando kubona nabo bazokunika back. And inkinga ngabo ke uthando labo bakunika uzushaya amahloni uzushaya amahloni ngathi imali manje seku right because ngeke ngacela nje ngathi nayi ilink yealbum yami ngicela nje mabhinqa ningisize lucky bese ile kude kuma charts yo ngithi mangibuka ngizobheka nansi i-album seyigijima la ko number 60 ade ingasekho kuma chart ngithi kanti labantu abadlalizwa yini like so uthando labo like yo bangifundise enye into lena thina lento singayitholi kule genre la esiyenzayo ya kule genre lesiyenzayo abantu bagcina ngokuncoma la ukuthi emfethu uyangikhuthaza untswembu but mathi uyabheka ama sales nendawo ngabe kufanele busukuyona awukho kuyona but bazokuncoma bethi hey mfethu uyashaya imfethu yabona kube kuyangami ngabo la amabhinqa yakwazi ukuthi akuthathe mayekholelwa kona akuthatha akususe from la akubeke la phezulu. So yonke engiyifundile ukuthi mangase kuthona kulabanye ama genre benza kanje ukuthi umuntu nimsupport njengamabhinqa abaculi bengenza kahle kakhulu.